Ida mau cok, Ida. Ida mak Laura. Berita. Ibu tuh Ida doh, ada kabar terbaru deh Ida. Kabar berita Ida mak Laura na terbaru. Ro, mabit tersonggot. Terjelas-jelas dia didukon. Nah tertaku amat teh, ibu tahu doh. Amat teh, na lagi virali. Na viral na dia Ida mak Laura. Gua na viral kamaman wang. Na dia do, patah orang jo. Mana viralin wae ngogo ngapiral di Facebook di TikTok ngasure be. Nama teh ya inat tanah ne dokone perampokan. Oh, lo ngawi ngok be. Ali, bahasa gebe mata ne tertakku. Ali na perampokan den lagi. Meda baru pe binoto kan. Dah na perampokan kape ne mana pamate hon inat tanah HP. Adla aro ngaha na itutupi. Oh iya doa teh. Jahat mamata songoni pang. Duk paling natana di pamate. Madeda. Hubigi memang kabari jalahu jaha. Narong din tutup-tutupi amat tay. Duda, bagwarna pia mama hidup penyan. Ikut tutup-tutupan na duda. Nang mungkin buka-buka na songoni hope si erwa pikiranmu. Dangi maksud tu. Torpiktor doho pikiran kotor. Jatuh ada peda Terus saat dokon. Biasanya itu tutup-tutupi mata. Toho do molo ne rokon mieda alai arongin nai tutup-tutupi amat tahun mana mardonga-donga ni mana tu buru-buru nasing gabe tarboto ni na tom HP ngadi boto ina tai bekan gabe sukun ni na tom tu amat tahun gabe ro ma perbedaan itu emosi amat tai on gabe pamate amat tom mai natane ola nada di buru-buru si rojalan so binoto ane lubena di si itu tu ate ali ganas mamat teh ya, teh ulah nalani buru-buru. Sadok di pamati nat teh. Madeda, mate mau ngaro si polisi. Tunggu lak mare mer portibio nate. Madeda, pelajaran mari hita kay inatayon. Molo tung perong songon masalah na songon daga belga tor kita tinggal hom mamat teh. Ba molo na lubah HP hita roy mana. Ba berarti neng denggat de perhana. Ba molo daw kape mungkin sampai di situ. Ido pas jati de mak Laura. Ipe hamu kamai. Boldang holong beru hamu na tinatamune. Polak kamu tu na orang tua na. Polak kamu rengga songod di hamu mangalak no jui lau gabi natamuna akai natte. Urang ipamati hamu. Omane kan songod kejadian nata berengon. Inata mate amata tu penjara. Geleng tu dia mabolong. Kan asiro mamireng gelengi. Coba maju hati de mak Laura. Dang dipamati amat tuken inatane. Bayilu baru-baru na lomoni rohane sonari. Kan geleng lo terurus di natanay. Makan polan emosi sesa do amatay. Gabi di sesa limana do nuain kan. Madeda. Dah nak terpikir besudah dah. Soalnya maju dah mau cok dah. Mula maju au. Kalau pebohon dah naking dah. Ala gulang mate suruh di jebu. Mak Ucok. Dah. Tu dia dah mak julu. Pertanyaan kita sunari. Jam 3 pion ni dia atau me dia lau. Ida mau Ucok. Molo pertanyaan ni. Hurang duta bona bola si terlebih tiba. Beta ma, bai mo bas mo, bai na pera. Do nyani dia. Do pesa di dia dia mula karejo, pola usalo jama jatuh kidah. Perjolo me dia. Jadi masuk mereka. Dah pertanyaan ida. Pertanyaan adu dia. Itu ibu do pion. Ida. Suni udah si papa. Jadi perjual mau? Alu nang garis soroy dah. Dang bui malas-malas pertanyaan ida mau Ucok. Beda apa non? Perjual meda. Kayak mau buti bola songon ida mau Ucok. Perjual mau. Udah mak jelek, mari masuk. Haras, ida mak Laura. Pangga udah pekaran apa teh? Hidup dang du pero, tapi mau matokin laya teh. Ida mak Laura. Masih malu pesan dari kamu? Dah, baru dia. Ina aku petong. Tapi soalnya sarung mau bumbu-bumbu nih. Jadi jangan ada langut tes pertanyaan anak-anak. Ya Maida, ay sorong hepe. Ahay man talang roti-roti do tes manis sa teda. Ada pertanyaan. Dang mangalin nih do.
Don, ulah roti-roti lang. Ini betul. Ha beno nida. Ido na dong da ba. Tong mani hamle tay horde da. Oh, mula na mau ina. Ito kurip puro mangan di ko. Ang ulah roti-roti do. Berapa tuh roti-roti? Apa nama orang jere pertanyaan. Alat atau piniro. Ido ma juluki. Kalau lo mamereng si panganon na do haperu asaro yung pertanyaan. Nih ngala mula nih. Ala dang mangat kape di jabukku. Hape nga huro na roti na kindo tes manis. Ali tong mulak. Halo muna ma disi. Ni mate-hate. Memang gudang do zaman way ngosong ni. Walan ala adong si berengon na do saro pertanyaan. Memang gudang do dang walan ma julugi teh. Tahe bagian. Mulu boto ke nak kesok ni. Dang rawatu sih. Mak juluk. Masih termula ada pertanyaan. Yang pertanyaan dok. Kamu malah, kamu besi. Lama ya lah. Sangat beda. Lama ya. Bahasa dah. Bahasa gak bisa ada pertanyaan. Oh, maju dah mak uco. Walau sah nak kinau di jebuni mak Laurai. Kusuk kudenggan. Mangalap aja kalau amu ide nikku. Daungin na. Pola roti-roti menire mak uco kanong benonna. Alangot dari pertanyaan ini. Jadi mau apa nonna? Apa penyanyi dia mak juluk? Yang gue itu nata patu pani mak Laurai bay mata pangan. Asik kok. Kadang dipaksa dia mak juluk ikut si menghalang jagal bulu pertanyaan. Oh lebih dari dia mak uco. Ingat tuh orang di sini baru tuh pertanyaan. Sini di pumangan. Apa itu olah roti-roti menonna? Ayang roti-roti dulu dia mak uco. Buat di lapan. Beri tuh rokku yang roti-roti dong. Bah. Ayang boy songo ni dah. Beta ma beta. Solai kuasu. Rala me itu dah. Itu dah. Boleh lah beda lama. Anggarang be. Yuk aku. Dogo, dia mak juluk kon. Nawang itu si pangan do HP hui benerin gak suatu pertanyaan kan? Bahaya dia mau cok. Asik kok. Boleh mau pergi ko. Tahe bersih meni ni songko. Anggap ikut modal dibayaran non utang nih. Ikut uang ke ahan narong di jebu nih. Lagi bere. Bocok. Mana utang mon? Mak Laura. Muru. Jauh dulu. Nari seko. Dan perlu lembut sama kata itu. Jadi sonar utang mau buah. Itu nah jalo tuh son. Utang teh ida mak Laura. Muru gitu ronyan markobur kita dengan on. Manga sangat-sangat muru. Utangin na utang ahai. Dah mau cok. Bilang jam taruh seratu kodekan. Sohya bayar ho. Mak ngau tulis besuri kau utang mu son. Sonari tujuh aku rotu son. Kalau lemar tegi utang modok. Asa hatok bayar. Itu hati mak Laura. Halo kamu tak kuri. Alisa bermaju ida aku bayar pe. Dolar ke pekku dah. Adi kan do maksudmu bayar romo musai. Baju lu dong maju hepekku. Jadi adi kan maru karo hepengmu. Berakku boto itu na di kana do kepekku lah. Be ku boto aro kepekku tanggal na son niku. Pangat ro kon. Arya hameda har Selasa bang na tanggal sia niku. Ono so boto di kana do kepekku. Ben yang neho mau cok. Dari podo dang mati modal hu dek kosong ne. Apa perlu do modal? Lu boto may modal. Ali kan saya bermaju niku do. Nak kudo kudang bayarku. Saya bermaju niku do. Oh lo, sahat tuan di gak sabar, asa bayaromu. Kalau anda sabar dokonomu terus. Baju lo dong, maju hepek ko sa bayar ada. Kani lo pernah kane.